11 December salmariwo Rajya Sabhawo CAB pasangmani yagolo sing nugui manka Assam haste Tripura haste Shillong ti notice haste ganangi no horsangmani eba kepno khadumani funugui dalbidal motha dalbidal NGOs dalbidal political party ni bkhaktui abono khadumani funukjak mani eba protest khaimani jingobo haikena nugui manka Tripura hastewo bo ashalo Jain movement against Kebni Mothabai Ashalo Haseni Lahar Kotorok Mutubzak Mani Eba Tripura Bon Shaklai Jakmani. Jingobo Haikina Nugi Manka Eba Koktuma Manka Laitangnai 10 December Shalmariwo IPFTini 8 Khorokchar members Eba Khorokchar Adongrok Hakotorni Home Minister Amit Shah bai kok salainani bagai Thangwi Sogijak Delhi Hakotoro Thangwi Sogijak obo haikeno IPFTini GS Mantri Mevar Kumar Jamatia IPFTini AGS Mongol Deborma Thangwi Sogijak MLA Bishoketu Deborma tei AGS Shukla Deborma Thangwi Sogijak Khorokni legal advisory Takuk Mintu Deborma tei Takuk Amit Deborma obo haikeno Khorokchar ni borok team tabuk thik tini 14 December Jengozaro thik phaisok baijak Agartala Maharaja Birbikram airport buskango norok nugui mankhana yango Delhi hasewo je Amit Shah bai malaimani yagulo kifilnai rok nasingnani bagai eba kebo jati gusti kebo ni relative phainai rok nasinglai jago jagao Maharaja Birbikram airport thik arrival buskango obo haikena sing koktoma mankha same flight no phaitongo BJP ni MLA Rampodda Jamatia phaitongo BJP ni hasteadong Bishindra Deborma tei obo haikeno same flight no phaitongmani sing koktoma mankha Jain movement against Cave Mothani Bodolok ajagao tongo a Mothani convener Musang Anthony Deborma tei borokni bodolo tongo Agini Kasam MLA eba INPD ni Tangphang Ashok Phang Vijay Kumar Rangkhol tei obo haikeno borokni bodolo tongo borokni adong borokni mothani kulkuju kotor adong rok jingobo haikeno nasinglai nei tei nasingmani yagulo borok phaikangka mangpuli rok phunuknai tei borok bai thani koksanani chaitok nai aboni bagai jing obo haikeno tini thik Agartala Maharaja Birbikram airport of Haisok baijak borok Amit Shah bai malaimani tamo discussion ngkha tamo kok salaika kep noti eba Tipraland ni demand noti ADC ni more power noti o jagao inner line permit arnani goshika ni rogobo abo haike koktoma rok sori jak tongo eba awai mung khlai jagui tongo phiaba soi kubui koktoma tamo Amit Shah tamo Tripurani bagai saklainani thangui tong eba tamo kogr khabono jing nainani chaitok lainai eba saimani chaitok lainai aboni bai nor soyoi nai tongni Chini Khorang IPFT bodolni 8 members norok nugui mankhana thangnai 10 tarik salmariwo Delhi ha kotoro thangmani Amit Shah bai discussion khainani bagai angkok salainani chaitok nai IPFT ni GS Sir Mevar Kumar Jamatia bai borokni discussion Amit Shah bai tamo kok salaika kepnoti hasini lukurokni bagai bobo hai koktoma kaham tong abono saiman ni chaitok nai sarno obono sungmong je sabai norok meeting khlaiman kha bobo hai kok salaijak kha bobo hai assurance kha Amit Shah eba hakotor hapangni bagati jengorni 10 tarik no lamrekha jeng 8 jon chini central leaders ang tongo chini Mongol Deborma tongo Chini Suklatura Nawatia, Jonathan Deborma, Tripura, te Chini Amit Deborma, Chini te Mintu Deborma, te Chini MLA Bishik Deborma, te aro Chini Asuk Deborma tong Chini Ukil, sing Adjon, sing Thangwi Malaika, Chini Amit Shah bai, boni sekangbo sing kabang meeting khlaileka, Chini Maharaj Pradut Kishore bai sing waini watham kok salaika meeting khlaileka, boi sing Mairo Chalaika, boni pariwo sing Bisi Daimari sini MP, bocona belaikan Chobaka, jeng Parliament Bawon Thangwi, jeng Amit Shah malaika, belaika jeng wan chongmaya, boceng bai boni busy schedule, an bos bai no ada ghonta bos somoi roka, jeng jottono chini sentiment, chini feeling no jeng express laika, sudo ang saitung ya, jotto thana chini adjon thanai adjono ang kok sarauka, jottono chini point jeng narka. Joto saimano chini IPFT ekta point jeng strong ke sago chini jeng since 2009 jeng schedule area no chini ADC area no chino
statehood ba Tipraland khai dis samani abana puila sing bono sai khana raka bonipur saka je tabok CIB to passing thangka Lok Sabha passing ka Rajya Sabha passing ka awato sing ka Somalia afana sing sawo jodi si Tripura jago CIB dari implement khangklai sing bre chini pathetic condition nai chini from bad to worse sing thanai sing tabok 31% tongmani bonipur sing 20% ba 10% ma heng thanai obai sing bono saka taibu saka je Tripura jago sing chini history ni kobok sai khana roka sing chini Tripura ni raja ni hoite sing chini open minded sing kabangma chini nokhale dangarogo right rogo sing bor asroi rekha 71 jon asroi rekha abai sing bor hamke sai khana roka angke bo sawo je tini omar chini assurance roka je noni CIB chalung phano noni edis area totally protected nai noni culture language land jotna or protect nai no kuno tawanadi obai kok sawo kintu afana chung সন্দেহ দং সাকা we are still doubt there is other daga se ngthang klai chini taibu chini sese hamyang thanai abana chung bono saka kapon bo sawa ano nai tongdi noni bangai kono effect khaglak schedule area go abo kono implement nglak tei no land culture language jotno protect hinai abo hi chung bo bujok sai khanroka apona chung naigara bo tamsa tei bo sago within 15 days ni bisingo no chung call khaine te oisa jotto chini leader no chung call khaine tei chini tabok chini amendment 125 amendment no tui bising te detail salai nai tam chung re add khaima tam edition tui chung no te se krak khaima no abo tui chung salai kha tei bo kong ma sai khana ka chini 371 ni article kok sai khana rakha tei kwang ma je te chini karibiang long tomani buduleng tomani abrang bo different ro saka ngka chung obon koi kha chini Tripura to sison belai hamya ang obo saka je tin tabok tiri oro belai tension ngi tongo ang obo kok saka bono ang direct saka once na itaw tin Tripura jogo dolsa chung tin Tiprasarok hongkai chung khok dukho tongo bhak khamjak kintu tei dolsa hongkai barkhe masalayo tong tholaigo baji sholaigo obhai si chung tongo apna nungsen nama nai nei tate totally control peace the tranquility the state of tomanabang nungga chesta kaine mon saka eke boisur khayo no kun tawanadi ang he home minister ang jotono khel khai tongo dorni kono tin dorni kongthai barani bagai estate no bagai ang kaham ko wansok tongo obhai bo kok saka ke bo sagote within 15 days no call khainai obosok bo sawo tin home department bo suijak chini memorandum no logo no bo chini biskango no bo suiro deokha home secretary no yate bor memorandum no detail pore goi je IPFT memorandum romani abo no 1 to 1 pore goi abo jotto department no abo to ni home department ni education department health department kong related issue tongo bonus jotto department ro honai ro comment chanai no dabi no te comment chanai kar kong ma dabi rokha ek number dabi omo rokha the creation of statehood abo the alternative demand second CIB ni kok saka man person additional je taw empowerment khainan bagai ar land no thepadi ter ni legislature power thepadi over thepaka abang ang khakawa je je kok salaimani motamoti kaham nongkha ka chung tabon ai tongnai botam khlai kintu chung nukha je siebon tei su Tripura simia ni all notice o belai khen tension ngi tongo chung nugui tongni ni Meghalaya Assam rogo kobang ni Arunachal Pradesh rogo kobang ma tension ngi tongo abo te chung hese government chung abon naikni khai tongnai o mia probang kok salai ka chini Meghalaya chief minister congress samay kok salai ka bobo sagos chung immediately chi notice ni leader rock notice ni special si anchalik dol regional party rock chung te kaham ka chablai nang nai chung jo like minded organization chung notice ni immediately chung asol nai banuk saka khaka chung o mas o sapta bisingo no chung jo to notice ni leader rock chung hai kok chablai nai asol nai chung ni siebun tuitam khainai ba enerson tuitam khainai obo te chung angkha kago immediately chung jo to notice ni leader rock bai chung asol nai arab chung participate khainai abani bagai angkha kago ani abani request nai je tini Tripura rajyo go tabo tension to mani abon jote kaham khe tonang thung je peace and tranquility sing oro sing bodai manar nai sing oro jotto saiman Tripura rajyo go mo sentimental bepar afano ang koinai jotto chini Tiprasarok no te jotto chini bangali bondor no koinai jate peace ba maintain khane bagai law and order maintain khane bagai angke se minister tribal welfare and forest abon koinai jate Tripura bhaino peace tongo chung democratic system bo thang chung movement khainai democratically sing abo samung khainai abo taibe sing saiman chung chini Maharaj bo chung bai khok close tongo chini Pradikishu Deborma bo chung bai taso tongo miapur chung bai malai tongo bo tabo kaise case khai hin khanao abo aro chung angbo thangka
ukil bai kok salai amo tongo bo tabok kaisa siebene tuyi bo kaisa Supreme Court case laika abo kita bot in right tongo abo toten right dia only royal family has a right to file the case because both instrument accession ajaga royal family ni ekta chukti poto tongo aro keb khaimia abang bo ni instrument accession do tuibo kaisa case laika tamake abo chung saimana abo chung porekha abo ke sudu royal family bo to ekta ni king ni bo ada basala nangai ba busuk ngai bo ni right tong khain bagai abo tuibo case laika merger agreement tuito bo maharaja hisabe case khlaimano norok hasteya kariya sini norok ni press meet to khnaiman khanorok bo kebo jagao lagu khlaijak mani yagulo case khanyani bukhak thangai tongo nei je declaration dong mani han norok case khanya da norok ni bodol ni bukhak ti bo bhai wan chok laika bo bhai decision abo tong khana sini emergency meeting tongo singoli dakokha sini khana sini executive meeting call khailekha जों खाना चिनि IPFT नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी जों खाना आसरायनाय जों डिटेल जों रिपोर्ट दोननाय इनके जों दाबो केस पेपर बो जों सालायनाय अवश्य जों रेनाय जों वानसौ दं जों रेनायाबो तामके बस जों वानसौै बॉर्डर रेनाय जखन महाराज रिखाबा जखन बनफार जों साइड खायमान जों फाइल सापोर्ट खायमान फाइनान्शियली मराली जों मन सापोर्ट खायनाय अब आं बन कक साका इनका अब बो जों सालायनाय ने चिनि एग्जीक्यूटिव बॉडी भाइनो जों अमत आं खायजों व्यक्तिगत नामाया जों खाना चिनि मीटिंग दंगो अ मीटिंग जों सालायनाय ठीक है सुमुं जे त्रिपुरानि प्रिन्ट मीडिया एवं किछु न्यूज मीडिया रगो जों नुगैमान खावाय मंख्लाइजाक माने जे अमित शाह त्रिपुराबो इनर लाइन पारमिट दोननानै गसिमुं रखाने अब बुसु जरो तैकुबो इनरगनि डिस्कशन जे इनर लाइन पारमिट तै कुनो डिस्कशन दं अब कुनो डिस्कशन करे अब जों तो सालायमा करे अब बरनाय रे अब कम से कम चिन आईपीडी पार्टी जों जों सालाया अब जों एडिशन जखन एम्पावरमेंट कक साका आरो अंगैफा मानो एडिशन बताबक मुर पावर ने आबर कक साका abage to abon chung clearing ya tin ani last koi mo bodong nai Chini Tiprasarok saima khatabok chini te kono lama krikha there is no way out chini bagui जों साइमानो एनआरसी ngui bochini aselap kri tak siebe ngui thangka siebe to already pass ngui thangka even boat house pass thangka to was president chini rashtrapati soi rekha already abo eman thangka abo kono tum khaina kri abo ge chin sawo siebe jokon chalong thangka एनआरसी कोन और मीनिंग करी अब आं कयनाय आं बार अ कयो जों खोनाबो अकक सालायनाय जे जत चिकन चिकन पार्टी दंनाय रक जे एनआरसी तो सामखाय दंनाय रक बा सेबिन सामखाय दंनाय रक अब आं कयनाय दर अब ता वानचक सिदि जों फायदिनि एकता लामा टंखथिनि जों तिनि शेड्यूल एरिया तो एडिशन तो जों कताल हास्ते खायमानम अब तिनि आर्टिकल 2 and 3 दंगो अब आं जतन कयनाय जों अब तिनि लास्ट तिनि फाइट तिनि लास्ट रागल नांनाय जों दर एडिशन जों सेफ खेनार बायखाय एडिशन जों दर स्टेट हुड खायनार बायखाय तिप्रालान्ड खायमियाखाय आं खागाव तिनि थिनांनि बागै जों बलाय खिथिनि बागै हामयांनाय जोंनि जाति दफानि बागै बलाय हामयांनाय सर कायहा पाइथाक सोंमुं आसे जे त्रिपुरा हासेनि लुकुरक अबहायबो सोंमुं तिसाका अबहायबो एलिगेशन तिसाका अमित शाह बाय जे बदल लकमा लायमानि केबोबा तिप्रालेन्ड सानो केबोबा मोर पावर सानो केबोबा एनआरसी सानो माने दाल बिदाल त्रिपुरा सारं लिडारं बिसिंसे साबलाय जागि आबनि बागै त्रिपुरा सार कोन दिनो योग मुं मानि आबो हायके हासेनि लुकुरक दिल्लीयाव थांनाय आदं दं ककसिल जामुं तिसाका आबना तुइ बबा हायके नों फिरक अब बुसु तो फेक आं साइमिया के हेस आईपीएफटी पार्टी जों स्ट्रंगलि जों सावो आगेबो साइड दं ताबो जों साइड दं बाबो साइड जों थिनांबो सानाय जों कोनो कन्फर्माइज खालाया जों आईपीएफटी पार्टी जों इन द मीन टाइम एडीसी जर मुर पारमाखे आबो वेलकाम इन लाइन पारमाखे आबो वेलकाम आबो जों सावो किन्तु चिनि नाहारम आबोया जों बारबार साखिन अल्टीमेट गोल अब नंनाय जों आनटिल आनलेस जों तिनि स्टेट जोंनि शेड्यूल एरिया जों राज्य खालामयाखै कताल हास्ते खालामयाखै अब जों सल्यूशन गैया किन्तु इन मीन टाइम मुर पारफाम जों अब जों कोनो माना खाया एने इलाइन पारमा जों अब माना खाया किन्तु अब जों आसल दाबिया अब तो इन बिटुइन अंगनाय न अब तो अंगनाय जों साइमानो अब किन्तु जों आसल टारगेट आबोया अब जों बाथाक दंया इनके अनेक दल दंगो मुर पारमाखाय बरनो सेस बर कोन दाबि करिखा अनेक अमाय दल दं जों बुमखलिया मुरपार माने मुरपार मा खताबो अलरेडी माजा तबक जों साइमानो उसन कैबिनेट जों पास खालाय होका मुरपार ने बगै अब जों 42 डिपार्टमेंट जों तामनानाय तै बरन तै साधारण करिखा तै जे बरक एनआरसी सामखाय तनाय बा सीआरबी सामखाय तनाय अब करिखा अलरेडी स्टॉप नgi थांका फुल स्टॉप तब एकमा तंसिन तिप्रालेन्ड अ तिप्रालेन्ड तक जों मायाखो किन्तु जों आईपीएफटी जों अबनो सागो एनआरसी बो जों माना खाया सीएबो जों माना खाया तिनि लानाय पारमिट माके काम माथुं अब कोनो तिन मा आबाद करि किन्तु तिनि गना हरम आबुया अबना जों परसेल खायनो बसुगो बुजेसबो साथुं
যখন চিকন যখন দল দেখো সাথে আবার বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরিয়া जोंनि टारगेट अबनो जों बार साव जोंनि हारमोन टिप्रालेण्ड जों टिप्रालेण्ड माइसा पॉइंट जों फाइट खाइथानाय अब जों तमा कांग्रेस तमा बीजेपी तमा सीपीएम अब जों साइमिया जों टारगेट अबनो नाय जों दिन आईपीएफटी सिन्स 2009 जोंनि स्ट्रागल खाइदों जों एग्रेसिव मुभमेंट खाइदों जों अबनो जों सानाय जे जोंनि कोनो कन्फर्माइज करै जों बैताम साइड दं अब जायसाम जों साइमिया जोंनि हारमोन टिप्रालेण्ड अबनो कारिबो ताबुक जे कयेक दिननि सिचुएशन नुखा गोबां जागायावनो तिप्रासारक सामं सिटा रंनाय रं यागो थैका एबा खेबा नक हुक सकजाका दुकान पाट सकजाका कांचनपुर खुद नरकनि पाटियाव बिसरक सकजाका आबनो ति नरकनि तामो प्रतिक्रिया तंनाय आबनो कोनो खादमानि रेली तिरप्रा बना बहायरक खलायनानि कोनो वान समगा दं अब तो बेलाय तिनि खा खामखा जों खोनाखा तिनि बरक अनेक बरक तिनि नक सकजाका बरकबो सकजाका तिनि सकजाका तिनि बरक तिनि तिप्रासाराव थैखा अब जों बेलाय खा खामजाक किन्तु जों खाकागो on the way of struggle the movement समायाव बाहेंनाय नो जोंनि ख्रक्सा बन खायो ते ख्रक्सा माने खायो ते ख्रक्सा दुवान खुलावो ते ख्रक्सा खलदि होनो it is a process part of movement ओमाय movement pro अंगनाय नो तुकटाक आपन जों केबो माने खायमिया केबो रख खायमिया because this is a part of struggle the movement जेखुनु बर movement खाके दुखु मानाय दुमन के तिनि थैनाय चौजानाय लिसलाय कौजानाय it is a part of movement अब तै जों बखात सिकन थांखले आबांगे खाको अब गनंगिया जों बहा कराखे माहिनाय जों बहा करखे माहनाय तमाखेबा आनि रिक्वेस्ट अबरनाय जों डेमोक्रेटिकली जों पीसफुली जों मुभमेन्ट माखायनाय देयर इज लट अफ वे दिनै सामु दं जों मुभमेन्ट खायनि सुदु दिनै मुभमेन्ट खायन थांगोन बोजोरि सिदि खतिनानि आबो के यांनाय डेमोक्रेटिक सिस्टेम आबो करै आं मुभमेन्ट खायगा ठीक न किन्तु बयनि खतिं थुं आबो जों लाया आबो जों मुभमेन्ट कायजा देयर स्टाइल अफ मुभमेन्ट दंगो आबो ओमाय मुभमेन्ट समय अंगनाय न बलायनाय तलायनाय वलायनाय थैलायनाय अब अंगनाय दिस पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट अब कोनो बेपारिया आं खागाव तामखेबा आनि रिक्वेस्ट अबरंनाय बोथ साइड मे बी ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल तिनि बिसिंगो जों सिस्टेमेटिकली जों डेमोक्रेटिकली मूवमेंट माखायनाय पीसफुल माखायनाय अबनो आं साव सार थानायबो किसा आं साइमानानि मुसुक माने के नोंखौ जेहेतु केरं करंबा केबनि एक न परि बै बाबा हायके साइमान का किसु बरक 10 नि बिसिंग न खरां टिसाका जे अबो 10 नि बागैबो हामिया जे फादार हासनि फाइनाय रक न जागारनानै बागै या नक थायरानानै बागै या नाइटुगिटिकली आइडेंटिफाई खलै हायना हाय किफिलनानै बागै हिनि साबो हायरक खरां टिसामानि ससियेल मीडिया रग इंटरनेट नुगैमानका नों बबो हाय साइमान जे केब ताबुकनि जे कताल इमप्लिमेंट खायजाकना थाङै दं माने आ एकनति पुइलाखै आं सानाय जे ओ जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जे खलायमानि आबो सुदु वान जैनि बागैया आबो सारा भारतबर्ष नासिगैनो खलायजागो सारा भारतबर्षआव जे रिलिजियस परसिक्यूटेड ओंगै फाइमानि फातानि अबरंग एकता बानसिनानि लामा बा अजागानि नागरिकता कायसा रिनानि लामा अबसनामै ओ केबनो पास खायजाका इनके ताबुक आइनो तो अबनो साव जे पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बा बांग्लादेशनि जे ख्रिस्टियान हिंदू बा बुद्धिस्ट सिख बरक जदि आजागा रिलिजियस परसिक्यूटेड ओंगै दंखाय बा आगे ओंगै दंमानि बो जों नुखा कौमानो किन्तु आबो पाकिस्तानाव जों नुखा किन्तु ओ जे रिलिजियस परसिक्यूटेड ओंगै फाइमानि बरंग जे रिना थांतानि आजागा जों कायसा संखानो ख जे जों त्रिपुरा राज्योआव गोबां हिन्दू रक दङ जों त्रिपुरा तो जों 90% 95% जों तावबो हिन्दूको ओंखाय बरंग जे सिटिजेनशिप रिनानि थांतानि ओ जागा जोंबो एफेक्टेड ओंखाबो बालायखाय इनके ताबुक आबनो जे जोंबो थाङै रिक्वेस्ट खायका जागा जों जे आइन तो सामनाय न जतन बागैनो आइन सामनाय किन्तु आ आइन सामतानि जों जाते अमा हायके दुखु तामानतों जों एफेक्टेड तामुंतों जों अबनो थाङै रिक्वेस्ट खायका इनके अबनो तैसा रिकनसिडरेशन बागै जों तैसा 15 दिननि बिसिङो जों रिनानि कल खायनानि बागै बले बेलेके हामबाय जों जरा मानखातै कक सानाय आं कक सानायनि जाय टकनाय आईपीएफटी नि एजीएस प्लस स्पोक पर्सन सार मंगलदेव बर्मा बाय सारिन थानायाव बनो सोंमुं जों खनायमान गामियानि सारिगो तिरब्रा बाबानो गेट टुगेदर कल खायजाका आबो बबो हाइकिंखा साबो फाइका फादा फाइलिया बबो हाइ डिसकाशन का बनो मुखे साइमाना मजों माने हासनि बेलाय हामबाय जों चिनि पार्टी आईपीएफटी 10 तारिख न थांका दिल्ली व स्पेशली चिनि टिप्रालैंड एडिस एरिया न टिप्रालैंड दाति खलाय घोषणा खलायनानि बागै चिनि कन्सिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट थेके माननानि बागै फे जों साबो सालायका आबनि आगलो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आबो चिनि बसक खतिं न तिरप्राव स्पेशली चिनि तिप्रासारकनि आकगनतैबो जों सालायका सालायमानि आगलो जों नुखा चिनि जॉइंट एक्शन फोरम रकनि ngैबो ग्रुप कायसा थांका आबनि आगलो बो चिनि महाराजा ताई पाताल कन्ना
borok bo malaika जों तीनटा पार्ट खालाय मालाय लायखा जों तिने आईपीएफ दी पार्टी नंगै हिंखा खाय 8 जना जों मालायखा ताई जों महाराजा ताई पातालकर्णा बरक खरक नखे मालाय जों फोटो रक नुखा aboni aglo जों फोटो नुखा तिने जॉइन एक्शन मूवमेंट होइते खरक टाम खालाय साइमे आते बक खरक बसक मालाय मानखा फिया बचिने वानसक मंग अबन तंग माने स्पेशली चिने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ने वानसक मंग ताई चिने वानसक मंग नि बिसिंगते जों पार्ट नि खलाय तंग फानो इशु जानि जानि आलादा आलादा किसा तंगफाना जों जतना हादा फानि बागै वानसुगो तिप्राहानि तिप्रासारक तिरप्रा हावो या फातार हावो हायकेबा दिल्ली हावो जों आमसक गोबां खै एकसंगे चिनि लिडार्स सक थांमान रखसावै जों वानसुका जों जस्ट गेट टुगेदर खलायलायानो दल जसपा नंग तंगथं नाहार मंग जसपा नंग तंगथं डिमान्ड जसपा नंग तंगथं तबे जों जतन तिप्रासा फियाबा जेकुनु कारणे बरक हयतो फाइ मानलियाना जों बरक न रिंगमान याकल बरक गसिका यस जों फाइनाय गेट टुगेदर जों तिप्राबो बनो बस स्पेशली चिनि सार बना अरेंज खलायका जाना नंगना जत्त जों अलरेडी ऑर्डर खलाय पाइका तो अनलाकिली बरक सक पाइलिया केबा सक पाइलिया गाबन बागै कक्रै अब त बंग समय मानलियाना जेकुनु कारणे नतबा बरक मीटिंग तंग हनाय बरक बनो फाइलिया अब हाय नरकनि लगी लगी जों अबहायके कक्टमाबो मानखा जे हासेनि एमपी रेबुटी त्रिपुरा तै एमएलए रामपद जमातिया बरक अमित शाह मालायखा बहायरक डिसकास ओंखाना आबन बुनथानि नरंथानि कुनु कक्टमा बरक तो मालायखाना बंनि मते कारण जत कक तो सानन कक या बरक जन बरक तम सालायका तम हंगाकै जों बरम गनां एमएलए रामपद जमातिया बाय जस्ट हायनो मालायखा बसं बाय कक सालायका फाइप्रबो एकसंगे फाइले जों एकटा फ्लाइट न आपनो करै जों जे ट्रिपाबो बनो तंग जेरमो आरो थांबो किसा कक सालायका बचिने हादा फाना तयै तैचिनि तंग सिचुएसन तै बरक बखा खामजाक न तम हंगाकै बचिने आइडियोलॉजी एवं आइडियोलॉजी फेलायमानि बागै पार्टीगत जनजनि क्राइटेरिया बा प्रोटोकॉल तंगमनि बागै बरक हयतो चिनि बाय एक सुगै मान्या हयतो बा बरक ब अहानक कसगै थांतों बा दफा कमरै थांतों मुसुंया जों साइमानखा abani bagino hoyto borok ba try khainai ka pia o jaga o obono naharmong je chung IPF ti je Tipraland sanai tongo o Tipraland no brok tak ba ekmot ungsugya abani bagai chini naharmong oi bong naharmong phero je sampana BJP ne MLA mantri hayake kon party ne je leaders rock a leaders sangne bai chini IPF tini leaders te MLA mantri ne wan sukung pherlayo te chini wan sukmong abo janagon ni wan sukmong orthat dopa ni wan sukmong o wan sukmong tini thinang no banchirnai te chini bebak no rakha khlaina raknai abono जों फील खायो बेले बेलेके हामबाय नरक खनाय मानखना आईपीएफटी नि एजीएस एबा स्पोक पर्सन सार मंगलदेव बर्मानि फिरक मुं बरक दिल्ली हा कतराव थांगै अमित शाह बाय मालायमानि महाराजा प्रदुत किशोर बाय कक सालायमानि एबा साबो साबो मालायखा ताम दिमान खायका आबनो तिनो जों सायमानानि चाइतका जों कक साका आईपीएफटी नि जीएस मंत्री मेवार कुमार जमातिया बाय जों कक साका अब हायकेनो आईपीएफटी नि सीएससी मेम्बर मिन्टू देव बर्मा बाय कक सानन चाइतका जों एमएलए रामपद जमातिया बाय तेयबो हायकेनो कक साका जों जेड मुभमेंट एगेन्स्ट केफ मथानि कन्वेनर सार एन्थनी देबरमा बायते अब हायकेनो हासेनि लुकुरकनो जों सायमानानि चाइटक खातिनि अ जागाव आगरतला महाराजा बीर विक्रम एयारपोर्ट नि सिमी ते अब हायकेनो बसखांनि जराबो बरक प्रेस मिट खायै जे कक्टमा अवाय मुं खलाय जागनाय आबरक चिनि खरांनि बिसिंति नायमाननाय मांपिलकिसनाय प्रबिनि लगे आं रनजित चिनि खरां।